Thobela lina la ka ke Lebogang wa Kamushi. This is my day 2 wedding, 28 September 2025. So far so good. I'm happy. Let's go and celebrate. Looking forward to today's date. I would also like to thank all my service providers and people in large. Also people who honor the theme, Ke a leboga batho ka moka family at large. Longa se sebaka ka telo senya sebaka ke khopela dipolelo go tswa go ba sefa khopela dipolelo go ba ni ndakwana su uta titoleje abo tseno ba go phapa showe ino ba go phapa showe na pile molato je ka goro ara go khopele ba ga malome ba phape ba re phapele showe Aga malome ke ba phapa ka 150 mara pele phapuwa kwa na mkhono jwala jwa setjo ga rena jo mara fela jwa setjo sa rena se se yenge setjo ye ya phapa showe
Yeah, no. Coba kamu pasal lima. Pedro pasal. Kamu lagi pergi kuliah, pergi kuliah. Kamu lagi pergi community kamu. So you're going to reserve only 3 tables for me. The rest of the tables you can use coming this side. Yeah, you can. Just reserve only 3 tables at the beginning for me, but this side I think we can be sorted. Better DJ? Let me astray. Yeah, no, I see you about to cause a stray. Yeah, so no podemos celebrar.
faith. La Kalau kita bayar tamang sumo, kalau sama sarana, ada mana lu di mana, mana intena di lince tamu kana kajon. Ada kalau mau rapi lah, mau anak wosuli bisu sasa sasa mana, boleh beli cuma nak fume, kalau satu kerja ni makan. Konsol ni, kalau rekrutmen jadi fatwa kamu kalau kuna mereka suruh di rumah tamang sumo, kalau kuna mereka rapi ni. Mulimu tadi mulimu orang mulimu yang berkata, kerana wakar koten dah orang tadi, jadi nyala orang mulimu awak khusyuk. Opetan nata eloi le mama ewo jamu tuan. Aku butuh mutualan tu. Kalau jika mana ada apa apa, dia masuk rumah kau kali dalam warna Yesus Kristus. Amin. Hari ada boga beruti, hari ada boga kakuru beruti. Kami lagi orang cuma lela bagi kompela orang kibice wala apa, orang macam orang tusha kat sama isu, jadi jadi orang sinisha orang jika bukan diuji kamu sih, imarulo. Welcoming of guests, or rather yes, welcoming of guests by Mr. Napani, Muhaha, Wamakwele, Bompasele, Matekapili. Selector. Yang apa ni hasil yang kamu tu masih cuma sampai kawan. Ia mungkin pilihan ini kita cakap lemu. Lu ambil mana? Sama-sama hidup. Sesi film kita faham kalau mama kamu mana, kita kamu tu cakap mana berita. Jadi apa? Kita fola, kita buat MC, aku sekali buat kita pernah kuliah baru. Manusia, aku sekali buat dulu kuliah soal le. Kali buat kamu orang balik rumah. Kuliah raya ka, kita orang fakir. Orang seban sama-sama juga fala pen ka fakir. Arne lumpia. Jauh tahu ibu nak kita mahu setelah tinggal lumpia, orang boleh rapoi nuri lewat tablet. क्या बने तारे लिया बारिशा kalau ternyata bukan populer maka mungkin ini kepala populer kau tak jadi saya sama-sama dulu itu anak cawe itu melo ikan cek kamu lah hari kapal macam ini bukan apa yang luar biasa pasar ini hari ini saya cakap cek itu kupela kan pelewali itu mana mau beri nada tiba baik corong aja ibu aku nasi sekarang harus jadi sabai hari ini kau guys soal pun kalau dia kamu harus ini wajah orang itu jadi itu cakap orang aku lagi alright kita sudah pilih bersatu berkolat tu lah kita sudah pilih muka kamu kubele
ke go hlomphile wa ratega wa kgahliša o motšhweu le ka gare ga diatla. Ladies and gentlemen, ge le ntumelela ga ditšola ke kgopela go ya go item number 3 ge le dumetse ke bitše ba bakgethwa ba go kgethega ba go tšwa thobolong ka kerekeng ye kgethwa ya bogalaledi under the tutelage and the leadership ya bo mokgethwa mogalaledi His Grace Dr. Bishop Barnabas Enganas Lekganyane. Ke nana gore ke e bea gabotse ga bjale ke tlile go bitša fa bo moruti morwa wa ga James ka go hlompha wena theological excellence ke bitše gape le bo morena Matlala gore ba tle ka pele ba tlile gore a mabedi a mararo thero ya kereke morena Phora sebaka ke sa lena pa shu. Le vale le na mo sepedišo modimo re kgotsong ba gešo le a tseba le kono ke letšatši le lekgetho la mphatlhele o lebeditše mo ka moka gore ke re bone ena ga re tlo monyadiša o nyetše maabane e se le monna le mosadi mo ba le gontsheng le kone le re tlo no keteka molio o beng ba o dira maabane wa lenyalo jwaleng ka ge e le gore le a tseba gore tše ka mokana ga tsona gore re tle re di kgone ke ena modimo a ileng a re etelela pele gore re tle re fihle mo re leng gona le kono re tlo bala mangwalanyana a mabedi a mararo go tswa mo bukeng e kgetho ke tla bala mangwalo a ka go tswa mo bukeng ya difela tša difela ile go topa mabedi a mararo mola ka morago ke na le badišane le nna batla batho tša mošomo pele lengwalo la ka la mathomo ra oketša mo bukeng ya difela tša difela chapter 3 thomana mo go verse 1 msora ka mo verse 4 ino re mo ka mo jale ke le seswana ke re le a bona jale matšatši a yona eno bela ka tsela e latelang e re bošego ke le dilaong ke bošego ke le dilaong bošego ke le dilaong ke hlologelwa wa pelo ya ka o ke mo ratago ke mo hlologelwa ke sa mmone kare anke ke tsoge ke phutla-phutlele megotha anke ke tsoge ke phutla-phutlele megotha le mapatlelo ke monyake yena yo pelo ya ka e ratago ka monyaka ka seke ka mmona ka bonwa ke baletiba go sepela le motse ka re a le mmone yo pelo ya ka e mo ratago ya re ke sa tso ba feta ka mo kwetša yena yo pelo ya ka e mo ratago ka mo swara ka se sa mo lesa ka se sa mo lesa ka mo iša go mme lapeng ngwakong wa motswadi ka re kgotsa bolebelele o mo gorošitše mphatlele šo gona gore tše ka moka di le mo ke le a mmona le ko yagana kua ga Matlala o mo tšhišitše mo a re bona gore na yena ngwana Matlala gore na batla le lošalašala o mphatlele ka morago a eta le yena moko yo be go diragetseng yona re rago yana mo keng ya difela tša difela chapter 1 go thomomala go verse 3 letsano fa le ntshwarela ka gore ka moki o ne mo mohlakela yona e bala ka tsela e tlang ditlolo tša gago di monkgo monate ina la gago ke setlolo ge se tšhologile dikgarebe di go rata ka baka leo ngope re a gofe o go šale nthago kgoši o nkiša mo ngwakong wa gago ke tlo hlalala ra go thabela ra tlotla lerato la gago le phalago morara ka kgonthe o a ratiwa ka re kgotsa molebelele ke a go e feleletšana moki ke kona mokgwa mphatlele wa bona gore wa ratiwa
so o tlogile ga matlala o go setse morago monna ge se o tlile mo a mphatlele go tla go dira tsa ka mphatlele e tlo ba mma go mphatlele legono e ka sa ba mammaro sena mmutla ana moo gonne go ra gore ka yona tsela eke tse le di dirileng ka mokana ga tsona ke tse e leng gore modimo bantse a di-planile ebile a di rata ebile le kgala di-planile gore go tlo ba ka ona mokgwa so gore re se ka tla ka gore le go le letšatši la lena re nyako le senetlana gore ka gore le ntšheng ka mo ba ba sa go tsebego le ba ontšheng gore lena le bomang o be go diragalang ka lena kwa mathomong ke tlo boela fase ke fe a šome le nna lene ba kgone go tšwetša dirong pele ke kgopela nke le iteko dj botsa dj wa iteko sela re se se mo topile senatla se le wena ba sebakanyana ke leboga mmogo le baroka bakgaga le pele le tseba baebele le re amogetše. Basically, you read the letter from Matthew chapter 40 verse 10, rather vice versa, 10:40. It reads thus: whoever receives me, whoever receives you, rather, whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. You are Mugala Wale, now Wamugala na, Miwa Mugala one now Wamugala Yuan to me. You can follow Baroka le Amugalan, Reale Chava, Le Sompa Mudimuale na. Mahale Shu, Hagala Jefa, where another Rumile, Rumile, Rumile. Give out your Reking, Wakaki Reking. Well, Garinyogo, a disappointment. Kito Hopela Morelin, Pimelele Musipili Swamuriro. He applied the policy of inclusivity. Kaware, Baba Mema, Navare Namot, Bajo Koloni. Some they are from Venda, Bakuhamba. Some are from Natal, and so on and so forth. Gale ya ukopela mongaga uspan ditia warigering kitomo pethoga. Ntumelele ke pethoga ke be jala ka mokopa. Ke khopela go bala lengwalo shili ka bokopanyana lengwalo le ke la Matthew 6:14-15. Ke tla lebala gabedi ka leleme la go kgopedišwa le leleme la segagešo lona le no balaga ka tsela e le re gobane ge le lebalelana batho ka dikarogo tša bona gona tata weno wa magodimong le lena o tlo le lebalela fela ge le sa lebalele batho dikarogo tša bona tata weno le lena a ka se le lebalele dikarogo tša lena. The English version of the scripture reads thus: if you forgive other people when they sin against you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Yeah, one could actually be surprised to say, what is it that Matala would love to advance? Because more they are celebrating Lenyalo. But basically, there is one big item, if one could say that. Yawori, Relevalelane. Darwana video garba khalajwana riso. Lerina rifikile mo kata wa yawo le bala mro. Ka
ngwana ngoni o tlabana ja shakalete mara le di tlabana di a lebalela what's on your belly now I've got this guy you can talk whatever you want to now I won't stop talking I will keep on what's on your belly there is this guy who called Brian McHale. He once observed, I quote, there is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. What am I saying? There is no love without forgiveness, and vice versa. There is no forgiveness without love. Mutu aswarela uswarela mutu. It goes on, this forgiveness, which is the topic of the day. It goes on to say, forgiveness is only real when you are willing to let go of the past. It is only real when you let go of the past. Come Swani Henga Tito Agape Wari Hanu Wabona Tomini Chela Geri City. What on the it goes on to say that means forgiveness and moving on. Forgiveness and moving on. The other academic says learn to make peace with the past. If not, it will show up in the present. Learn to make peace with the past. If not, that is the past, will show up in the present. Mahatma Gandhi had once said, open quotes, the weak can never forgive. The weak can never forgive. Why? Because forgiveness is the attribute of strong. Forgiveness is the character of strong, of being strong. That is not how it should be. I mean, I'm asking forgiveness, then you ask me questions. Is the attribute of, that is the reason why he say that we will never ever forgive. Whether it is in a family or just anybody else in your space, ladies and gentlemen, when you truly love someone, you forgive the unforgivable. Whether it is in a family or just anybody else in your space, when you truly love someone, you forgive the unforgivable. Forgiveness gives you back laughter and the lightness in your life. So said John Luther. But you must not just learn to forgive, you must also learn to apologize. Don't just learn to forgive, also learn to apologize. Who's going to the fellow who's going to Maraluene? How possible on earth? On what basis? As it is said, apologizing does not always mean that you are wrong and the other person is right. Particularly your wife, Moroka. It doesn't mean that. It doesn't mean that apologizing doesn't always mean that you are wrong and the other person
Suppose your wife is right. You just have to. It just means that you value the relationship or your relationship more than your ego. What am I doing? You forgive this person. Why? Or you apologize. Why? Because you value the relationship. Otherwise, this is very important relationship. It's so important. It needs not to be broken. These are our newlyweds. So whoever is at fault, even if the so-called tug of war. Let's see what tug of war again. In the family, it mustn't be like that. How apologize about all the poor? Who apologize? Apologize because you value the relationship more than anything else, more than your ego. Martin Luther King Jr. had once said, darkness cannot drive out darkness. Ladies and gentlemen, only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. This sermon, it is not basically intended to the two newlyweds. It also intended to you as well. Take it home. It will build your house. I remember the other guy whom I so much love. He's the former president of America, Abraham Lincoln. He had once said, a divided house cannot stand. They were calling him in names in America during his tenure because he was so realistic every time. Don't worry, I won't be long, but yes, the preparation is there. Because if you go to school, you get in class, you must make sure that you don't turn yourself into a reject. I told you what actually Abraham Lincoln had once said, but the lady Dr. C.N. Paduli, Wila ngwala buga ene kamara buga ngwe are moroka ke morara wa mthubula gae are ntolero la gae tswala khoshi o tsebe gore wa ka mo ematšedi o sando tswala khoshi a ke tsebe gore go ka ba le rwele e tla tswa bona ntolero le ga tswala khoshi khotso mdialo le re I myself I'm saying in men we check but in God we trust. Khotso mdialo le re in men we check, but in God we trust. There is this guy, an academic called David O. McKay. He had once said, what is the reason behind God when he created something? Because God had once said, the man is incomplete as long as, thank you very much. The man is incomplete as long as this Mutu is not having Mutushi. He's incomplete. And that is the reason why he took one of the ribs from his left part of the body. I really don't know as to whether he took the true rib, the false rib, or the floating rib. Really, I can't tell. But he took one out of Mutu. Agar Bible like somebody who is to be created. Really? Dr. Omekei, Uri, Kikabagalang, Mutuyo, I know Robadwa.
wa ntshwa legopo ka mo go mpati wa se wa ntshiwa lerapo la monwana goba la leoto goba la letsogo mara wa ntshiwa legopo ka mo mpati ka mo. What is the reason behind? Uri, because lerapo le la gaufi le pele. The rib is just next to the heart. Remember, the heart is in the middle, just below the sternum, just below the breastbone. But you know the reason why? Because there is this, big artery, aorta, that is actually branching onto the left. And that is the reason why many people are saying, Piluiga left. Lena ne omekei, uri ka baka leo. Ka uri pilu, Elijah lerato. Koto mlebeleri. Kala ka baka leo, lerapo le bali nchijego on the left hand side. Ka uri ka khausi le pilu, Elijah uri ko pilu lo oxygen. Koto mlebeleri. So uri, kali na gojenjo te. Kali na gojenjo, agere mahua. Mr. Program Director, I'm sorry. Le nalere mahua ba go wa ke bo banyana le bana ba tsama mo toropong ba swere ba sa go bona emelela sis quickly so I want to demonstrate this. Yes. Mahua always ba se pela mo toropong ba se pela ba swere ba bona so khotso mbia belere and le na batho le mahua ke bo banyana. You know the reason why I swara motshwao ka mo, so that whatever threatens her, he be able to defend him with his strong arm. That is basically the reason. Unfortunately, the program director is actually talking to me the other way around. But in conclusion, program director, in conclusion, Moroka today is a leader of his house, all right? And he needs to know that leadership is not a destiny, it is a journey. Leadership is all about the character. It's all about integrity. What do you do? Look on Manatade. Maukum Mawana, Spavalevana, Gamawane, Sandro Gono, Surela, Jam Surela, the British program director. You love us, Manata, start getting out alone. Today, I'm speaking from where I'm standing. Mr. Program Director, you are Pastor, you are the leader of your house, not of the house of your dad. But remember, leadership is a journey and not a destiny. Leadership is all about integrity. And leadership, what is important in leadership? Composure. Composure is very critical in leadership. Mr. Pilish Wamudiro. Leadership is a package. It's a package. Others will be calling you in names, like they call Abraham Lincoln in America. Others they will be calling you in. They will mock at you. They will call you a pepun or whatever. Why? They are calling them in names. But that is leadership. Ask it out, Jelana, Karanelela. Can you pull a change? Mares only with the young puller. And pull a Jawa. Gale, Kare, Emerating Wanakate. I don't know to us, Swami Fan, Mopela Havatua, Bam Bonor to Sue. Including our newlyweds. I'm drawing in a triangle. Can you all see it? A triangle. Here it is. This is Jesus.
This is Partha and the wife. Partha and the wife must work very hard towards Jesus. I thank you very much. All right, Brut. The next speakers, please do not try this at home. Yeah? Good. Right now on my program, I see item number 5. 3 minutes amongst yourselves. I don't know how you're going to share it, but it's just that 3 minutes amongst yourselves. Shut up. Selector. Item number 5, a speech by Malome. Pomalena Saropani was a fana. My selector, Malume Wacho, Naki Malume Wana, Naki Malume Wana, Rompopal Layona, Malume Masani Horo, Pomalena Safala, whatever to Melacapini. Shut! Anyone, shut!
na le wena ngwana o le ngwana go mogadi o motlogolong ke na le setlhare ka kua gae motlhare wa monarikisi o ile a no motho ga o rwele mogale motwe a no motho ga o rwele a tla o šibaga ka gare ga lapa la malome ago motlharola ke tšea metse ke nošetša bana ba rao wa mamama tumula motlharo kgalela ona go nošetša metsi o sa golele godimo molato wa ona keng ka re bona mo motlharo o nyeši ke mogala a ne motho ga o rwele ore o ba rwela etswa ga o teng o tseba ena a tla o šimaga ka lapeng la malome ago bona motlharola ka seoreme ka serwe bana motlharola ga bojotso o fepa baagišane ba ka mo onarikisio o fepa bana ba jalo mogale go go tshwaniša le setlhare se o mphilego sona motlhare wa monarikisi ye ke yana motlhare o wa monarikisio o ka seke goa ba fela pelo kwa one ka ena o dile ge ya go tshwentše le ga a lapile a rago mogale le kgone ke lapileng ka se kgone go apela o se ka fela pelo o swana le ba nna bana ba ile mamaripa setlhare se ke kgale o no feša metsi o nošetša mara setlhare sela gone jwatso se fepa seterata sela sa ka le bana ba lafa seterata sela jale mogale ba re mosadi ke tlase wa tlhelwa sa ka ebile ke lemoga o le ka gare ga tumelo wa tseba gore seemo se re leng go swana ka gare go tumelo se re ripile dilo tše dintši se re ripile dilo tša maphaga re tswere tsela ya nnete jale mogale ngwana ngwato le meladi o bušišiše ka bonolo le ngwato jalo ke re mogale ke a go lebogiša ke re a modimo o mosadi mogao le dikgaogelo a be le wena ka mele jalo ka mo mogale moga tša malome ago ke iša go mohumagadi morodi wa lapa le wa bone ka molapeng la ngwato le meladi ke ra se ka tšhaba go belega a re bana ba tlo aparang ke yona o belega re go laphiwa fela re go leketse ngwanaka jale ke a leboga ke tla šiela Oza mrimele na ake izibisheng ka gore ba ba matlala beke ne na ba maabane bua mara sa ba tseba inalaka na ke nna segopane ba sefala bona mo pambile ke na ba mongwadile o jo ka ge ke mogekolo ke mmane mosadi a tate ba bobedi jwale re sepišana ka mogolo dilo ka mokane di bereka ka bolena boletago palele ke setela moa ntle le go sobelela gole a ke tamiše šaba le lo le memeditše go lona moratate ka gore lona o le memile mara ka maatla a modimo le tla fepega le kšhete ke bone se wa tšhoa modimo ko mogolo o tla re kgontšhe ka gore re kgontšhete ka moka ngwana moši na gola mmago seposa go ka ba ga moši batho ba ke ba ga moši ba tšwa ga matlala le re file mosadi a sa ka mmana kgodi tše pedi mara ke šetse ke khutša le pelo wa ka e mbotša gore aowa le re file jale le rena re le ba ga sefala rena re belaele jo ka ge le malome le ka sewa re le ebeditše ra re tla ngwana o ngapilwe na re ngape batho
batho re a ba hlokomela re la ka fete moki sa tsa go di fete mo jwale go tswa go le gausi ba geshu a re kitike ga botse molato le memile jo ka le kole mongala pa ba le ma bola la ra se ngapana a re tlo le go ngapana gape tla le tsele di tshie are pura ba fele le tshi Thank you very much. Alright, Keleboga. Bamkhwata Baisha never Monabo Fiti. Ish, Libinija. Kihopala Ore, Regito Vicha Baisha, Rajale, Rahadi, Bomesta Tumuri, Maremo, Boam Pasele Mohaha, Achieva Tubagare, via country, they must be on standby. Rema Fecha Baisha. Khotsa ina Rahadi bomra na tumuri maremo wa ampasele kishikira na orege vile kabo tsena ba gona kabo Rahadi ba gona abujo wa fita kana ba gona alright tuwela go ba ishane ke gopela go vicha fa ba ishane Mr Makhale Takano ba se bela fa le tebe maruma my selector ke gopela gore umba tumele jebo shu le ba bagolo le tla kgona go re emela kae le kae gape se le se dirilego le re phadile modimo tlhogofadile jale ge a go be ka ona mokgowe bophelo a bo tswele pele e seke go a ba le lešata e seke go a ba leng ka baka la gore re a di bona go ne mašata go ne go se kwane e se bang ka moga ngwatso mara a gona jale ge e seke tsa ba tsa fetela ngwatso ke tse dikgethwa ke di tshwanto mo gore di mo tsogele matla a modimo a be le yena amen go tsong ka re ga tente e botse legatong la baagišane nna ke lebeletse makoti legatong la baagišane ge e le meladi
Monte. Emang mau tu man, emang mau tu ni cema ki. Emang mau tu ni cema ki. Thank you very much. My Kimara. Cecily, why do you mean about 20 like the pizza? Then I like him and Tiger. As soon as I got Mugaba fish, I get mellow. Oh, that I little hotel, not like a pay. As soon as I got Mugaba. The most expensive makeup cake. But I wouldn't like a very heat of it. He's a right idea. Now for pa. And I'm not like anyone who let a DP, not Nagaluchi. Campanelum Pole. Nagaula the hills. Give me a move. Let go with Jaggy. Rakhadia wana yau dire kam ho wata baba jumela shu Let's see.
moka go latela ga sona ga o sene ba amtlele ka moka go thoma le ba rupi le ka bokana ga lena la ke nna ma o khutlo le thabaleng ke nna ga ya male o mogolo o menya lo sa ka dile o tla mena sena ka bona ba la ka ya ina lo mana ka wa mpana kila lo felle bello a sa le bello di tutti di khutlo kwa di thabaleng asa bele ki asa a bile shlo wa mana yo I'm going to put this in your bag. Hey, I'm going to do it. What's my half when I come on? I want to talk about it. I don't know about church about the dog. What's a sort of thing to go? I read it. Oh, we live in LA. And there I don't believe was I didn't know what a Hadia or my village. She went there to face you. I went away. One can do one zebra. Kena msalala huchwa. Kena kupeleka nje kwa sasa mka. Tunataka masabishi je. Ana sasa bisio kwa mjana kwa. Masabishi. Lakini simu laete nge atamal ngi simu laete. Atu aweka logari. Babu fura. Sarisar wala sala sija. Yanse. La sukulu ala suja la sija. La sukulu ala sinkaida. Ya kama koloma nje ile vikitika. Ana swali. Lazima tabi. Tunalisha sana kwa. Wangu wala. Kila mshari sija utaleza mungu mtaka. Kala uchwa. Nje zaidi. Mungu ya adam. Kumormo. Sama wala na sama. Wa atba huli lefu. La ya maru mujisha huli. Dari kunduha. Ari kai shi. Ya ripa mautua. Ya mama ba. Achara ya hola. Isho ya kijaji. Kala. Tapi hile mbele uchwa. Na haja wa uchwa. Kara tukumu jahoni. Wela. Usama uchwa. Usama uchwa. Wala uchwa ye. Utopa. Uweze ndara haja ukilifenda mbele. Kisa mbele kwenye moto. Mwenda kama uchaya sijela. Awa ya mabalegu. Kara mbele yaki ya baba kwa. Kama ufume takana kwa utawali. Lakini bado leo afanya na amalia kamera ujaji na makwisi. Sababu agwa entele. Usuma ela kama kama ya ujaji. Usukara ufanya wali fulani taba. Bila sukara ya school. Sukara asikareki. Ela ungere kama mkupula hao. Baba tatu wakati matatu ile wakati alikinda kijana. Au mfasota taka 1 2 arai kashe la biacha antela biacha ka khu ena ga le wena khaje ita wana ujo wa gala ka le monna ga go wa mba wala ka o mutla ka mkhoni a kwa mala e khabila ya ba khola mo ga o ditata o lena o ba re ke nna ke a ya bana Anyawanya wanak. Arika anyawanya wakaki. Wagwa. Utomu basi na Israel. Wagwa. Nakake ya asile sanelu. Yoni ana wale si ana. Ai sanelu mutu. Usara kama naka. Usara kama ki. Wala sima usara kama ki. Tawana naka. Wala ki. Yo mutar giya tsaka a halin taile a rikin da giya tsaka shi ba ko
Belisha Savaka Moga says it Leomo, Sigo Wana says Dira Oma Mati, Sigo Wana or Nari Dirabe, Mahalayo Moholo, Home Chiu, Ramayari Shaluhu, Mongamutu, Tasama, Lali Mudirwaga so Telele, Hayu Village, Haitiaga, Wanarawari, Lali Hotara La Kireta, Mahalayu, Mongamutu, Tosie, Oare Gilehomu Tosie, Yamareta Mahala, Orechia, Naida Lily Joena, Kera Hola. Mareta, que me greta la Hukua, Mutuala, Auri, every Suana, que verse more, que verse more at Liban. Aregido, Homeche, Wala Samba, Caramo Olao, the door at la Seroto, Sea Mohalai, home Rechi, Homeche. Omecho ya maruma wala channel cheji masari wa ubina tau sibile ofala utweje wala channel no yana no nyecho pururu le choka sela telela ntohole otwa kuwa la mamushito wa ipere ke motho wa mama kokote boga le mutsa wa bonte pa manyaraga Wawonte pa Haiteria Mohaliti, Akia Rumeleta Watokawanamita, Utwakawena Pasama, Warabana Kamarupe, Diraja Mushala Maraho Ayatabano. Mohan Dote Takamoharan, Parara Samangana. Temekula no kaya holo mabushe so awasiki de sala mapani sala moori kamampale swalelo kakhulumela ka soroto kaola awo motoria magasa kale kanyantata shawale shula le fulo galitabe kele mukone kare ke la ile sento awa Molato Salomona Mahakala Mupedi Ramanya Kuar Maru. Paturi Wana Bora Mama Wadi Raja Tula. Motanala Homo Wana Homo Galia Marute. Mohalo Marumo Kechawamani. Ariel Boga, que fue la bazuca boca, vaya mega mautu. Ariel mega mautu. Ariel mega mautu. Ariel mega mautu.
Let's keep it moving, let's keep it moving, let's keep it.
Imba selector.
ra jabele ka re go te ra itsina ra ba le bana ba babedi modimo a re segofatsa ka bona a tlisang re utlwe pele kwa tlang mogalatšane ka morago ka gore batho o tshega go tlile o monnyane o go tlile mo pele a se yo mongwe go tlile o monnyane pele ke ene e lego yo mogolo ka gore yo mogolo o šaletše ka kua morago a re ge nka mo tlogela yo o tlo šala tšhaba go tla e nabile le konle ke tlo letebanya le wena mogalatša ee o etšo ya madumo o tlo mo hwetša tolosiwe ga matlala kua gole ga mofetša wa re mme ke hweditše manana ke hweditše kgarebe ya mastro a digabagaba mamogolo go ba re ke nyakang kgarebe ya mastro a digabagaba ga ke nyake wa mastro a mannyane o ba re ge nke ba ekwa ka nna samba nke ba tla re ga banyala banyela ba mastro a digabagaba ge ke na mastro a digabagaba ke na mastro a magolo a ditšhitša ditsotsomoko e se ba go tšhetša matšatši a tša go fakela tša go bere ba itirela fela a re ga a sebanowaka a kgahlana le lebo ka mastro a magolo ka ditšhitša ditsotsomoko le ga sa fakela mana ka mobe a swanela e namile mogalatšane go lebelela lebo mo sefatlhegong o lebelema sefatlhegong ga a na le mokgwatlo le ge e ka ba wa lenala le ge e ka ba wa lehlokwa ke ra gore fatlhego seo ke se nyaka se le ibale ngwanaka a ke nyaka gore ka le le nna matšatši ge ke tlio mmona ka mokgwetša a ena lefatlhego sa go nkgakantšha goba ka mokgwetša manuela a tlile go nao e le a 32 a fokotšegile e kere ke a mmodiša a ntšela go mpotša re ke wele a se awa mogalatšane a ile ka tsogo le bogale a re gona mo sefatlhegong a re ke go itea mo gore ba kgone go tsesa go kganoga go kganole ke nna gae mogalatša ke kgone go boulela ene sa bobedi o bene sepiri le rega e le ka bua palamenteng e tona ya mogoši ya lena ke seketla ka dikwa le no di feletša gona ka bua gare go palamente le ditire ke no bona ka ge nke o mongwe ya kua a no rena a šele gore ka motlhakanyetša o me tseba o tloga le kono ga o sa tlo mphora pele go sa tlo sekela mo gona go ka no go tloga go ika mo gonna ba re o nthile lebo ke tlo kgwatha mo e se ba go ntshe ka re go ngwetše ka re go neye ngwetše ga ba bolela ke re ke ngwetše ke re ke letwini le gonne ke belege matwini dija le thasa ka gare go kgoro ya ba ga mphatlhele ka kua ga mogodi a magasa ka kua ga bokgatle moleke e moswaneng tompe mokgatle mokulwane nyala go digonne baseke ba le boditse ba re ke mompolase na ga le ditso go yone e rekile ka lekokoko la leotša o e rekile ka lekokoko la leotša a bitse bana ba bo batla ka o tee ba tla ba dula mo gona mo nageng ya ga borena ya e rekileng ka lekokoko la leotša ba tla dula le ena ke kgomo e tshwai ya madumo kgomo go buša e wela ka bua mogodi ga mampa a letswalelo ka kokotetswa ka gare ga lesathana ka ba ka gola ka tlaka namola lešhaba lešo thabeng ba lešhaba lešo le dikile la fologa thabeng goba nna mogale ke leo bogale goba nna mogale ke re sa romeletse ntweng goba nna mogale ke ge ba ye ntweng ke ya go e tlhabelela ka noši a ke nyake selo ke no nyaka tlhompho le boikokobetso tlhompho le boikokobetso ke bošadi jwa mathomo ke ipolele mo a epela ka etswakgwele a re gona re tlhompho le boikokobetso ke bošale jwa mathomo bošaletlhale jwa mathomo mogane
Selo ke lo go e khatsela yona wa nna ke beile mphatala tsa se fere o ka nthabisa go ka se mo shoshoro wa re le go nna ke sa rapela ka baka la gore o mphile se botse tlo ga mphile o ke mo resitse go pala molwa o mo resitse pala molwa le go asike a go ja tshile ga e botse o le ge o boletse mantho a bodila mo go tlo ga ga Wano ko ya se fala ke se tlo ka ko ya se fala Mwana sipala sa mamo soto, kuwana ni biela matapati sa kamolo. Kumutawa ko makukulu kasi matuwa. Natuwa mo kumukulu sa mamo. Kaya mukulu akamateli. Kaya mo khalaje muto. Kaya mo gore mogala tjane gape ke se tlogolo ka bua ga matsabatsa a kopia go montsho mo dipadi ke motho wa bosešopuja be sa gata kuane tsere o bona mongwe sa inama o ka re ke mongwe a bona mogogadi a botlokole tabele a re nna ga gašo ke boa kgolola ka re tlhabakgolola tlhaba mmala ka thoko tlhaba megoro kwa go befa tlhabe e kile go ya bapata e makatsa ditlhatlha bommore ba se ba e potapota ba re ba nyaka go e namela e le ga ba nyaka go bona kgosi moleke Wana musali ya musu baru musali ya musu akan pesi do kati akan fusa akan mutu akan sabari itu ni kita ni lemboti isi je baram bono itu ni kawa akan peka musili sanuka kesi dulu kabu akan sebaku kuku akan koda pasha kiana kina bale mogala jana motho go mo ka budi bara mogala jana ka lori ntshompe o sadi ya gago o mmakegele sepudi a ke senya go mo go di mogala gwe o se ka wa re go nene wa motlaika ka ntla ka letsogo o se ka wa re go nene wa re na ke sa ka ga e ke ya go tia nna kwe wa ba le mabatho monna ga le mabatho se pela tsela tshi se pele tsela tshi nna mma go ga ke nyake gore a re ke tsena ka go ke re ka go go tla go tla nosi a e ja ke botsu botsu ka bona ga bo wa tlalanwe batho wala tla le tshedi o ba tlo ya malugo o ba mo se wena o kontse go tsona no go nna ka ke sa da dile le nna ka ba ka pela ga mana ka mo tla tsona tse o ke mathomo ke fushika gore a se mathomo maboela ntlago ke mathomo mayola ba sa etla ba sa tlo di a tseka mokana ga tsona o ba phile ba phile gore ba tsona mogala jo mo gola ka matsedi go ra gore o ba phile tsela ba tshaba go gata go phile tsela ba gata ditsetso ba tsemba go tshaka lefatshe ba re mo go lo tano ba bolela mogala tlewe bula ka mo go lo tsheklo ya gore ga o nyaka kgoma re no kgone go ekwa meke ba kgone go mo bane o filetse ka ekana nna luko nna shemka o tlile thoko wa gana Logo ali maro karikela ka bele shakuja na le ku. Teki ro shawe na tole na musi. Ori ku fa yo honyaka. Ku ba bale mala ta. Ku fa lo ba ke se pela bo ya. Ka mo go ne di ku mo go ne di. Are magaliti. Are. Ayo. Sitan pele. Bale kuku kila yalla musali
musarmara Shika pasha wa shola. Kabula mwana ukare kata maraka sokolo. Re araka ujarofa. Re asanate akasogofe. Re asarofa sukarung khanne. Ni aba bakulume mani. Hello. Take Morale, ya already got a Mataba take a shot at the Yavarano get a Matita get a lot. Let it go to the Nagamo of the now to a local college at Chile. Let it go. While you put a while, the Kama, Ikabana, Ikabana, Ikabaka. What's another role about to buy Africa? Mako will look at me, Mako will look at that. No. They want to take a Mukari of Yokamu. Didn't want to machine it away. You want to share to go with your Kukubanima and Jesus Sukunari Magadi. Then I come on. I was at the big Pelaway, one other fellow. But start at the Pelana Camona. You don't know if you're one. You got to say one. Omosadi. Away for the pattern. They won't eat a why. You feel it. I'm just a come back among the world. As one as a come as a man, it's a night of Wasasa. Kidogo tunaregea gile kama kidani safa na kai kai. Kidogo tunaregea cheki kama regea gile molale. Kai tanaga na ikarumana mshi arumama aratemela buru manaka. Kala temela karungo wa kulemu molale. Akulla karunda. Kaya buda karubala. Kaya bala karaba. Musudu poto kwena. Ba kuti karudogala bipoto na. Na sensalite na gisu. Mashua gago ele mashua gago bana ba motho mo thaka na sho go na tsi so kwa ba fa mo go kutumugwa ba fe misijana no tsi mo go kutuga le fa tsa go ba le dinamana bona ba tsi le sela le la go sebele dinama tsaibele kinya ka gore la pala ngwato a shadulwa mo gale serogole le gole apa wone ba bana ba dile go ka bole khonne go dile ba bane na botise ka santelo foro o mo to ga ito ga malume a bele go mama o mo
mongwe a be putse ke kgadi o mongwe a etwa he kana ya gosane mara se se golo mo godimo ga bana bawe o tlo ba sepe se kwa go ba dire wa re au wa ke mma go batho ke mme ebile ke mo golle ke tlo mo šiela a botsa ngwana o a gagwe a gwa moši gore na a tswang mo gape re nna re ba ka kua ntlopuleng gore nana ka kua ntlopuleng re sepela jwang re ja jwang gona moši go bona o šabe tent o šabe o khunabe ka matolo o re ga jo a bona mo golle mašako a go go adimele kopelana le o botse ngwane la gago gore nana mo motseng wa mmama kokote mosadi a le botsang teparemanarega piri ya jwang a mpitsa gago ke le ke a tšhabeša le wena o tlo o tšhabetše o tla o bitsa ke solo go le mosadi ya gago wena mosadi maloko dula fase ngwana ko mo botsana you are so beautiful wo mo botse ngwetsi ya ka mošate e swanetse go ba o mo botse ka mošate o swanetse go tla batho ba ba botsana ba re tlo go ba etiša pele ngwanaka ke nama masegare kgwadi ya moleke motse o kwa rena motse wa rena ngwanaka le gono ke naka go botsa sephiri ga ke tlo tšea nako moswara marapo ngwetsi ya ka mošate ga e tlala-tlale le malapa ngwetsi ya ka mošate ga e thathe le ditšhomi ngwetsi ya ka mošate o dula ka gae a phedišana le ba bogadi ngwanaka ngwetsi ya ka mošate ka gore go sepela o thatha le malapa o tlo go gokela ka mošate ditaba mola ba e le bona ba tlo a tlola melato ka gono monna ga go tlo palela ko go a tlola melato monna ga go tlo nyatša ke batho ge re le ba ka mošate re hlompha banna ba rena weta baneng goba ga baneng ra ikokobetša pele ga bona ra thušana le bona ra tšwela pele ka baka la gore dithaka di gona di tlo senya mošate o a palela ko go buša ga o tlo sepela kudu ngwanaka o ba le ditšhomi tša gago mara o sekwa di etela ba tla go etela ba go nyaka ge e lwena ka mošate ga o yaka ga bo batho ditšhomi tša gago di tla go lata di nyaka maele mo ga gago ka gore go ba latela o kgwetša dinosi tša go loma ge di go loma mogalatšane o tshwanetse go ya ka kgorong a o go sekile motho wa se yona ngwanaka nna ke ne go kgopela go hlompha ba bogadi ba gago wa rata monna gago wa rata dikgadi tša gago bo dina le ba bomangmang wa ba rata le bona ba tlo go rata gantši ba bogadi ga ba le go hloya ba tlo go palela ke mekgwa ya gago mara go ka ikokobetša wa dula ka ga gago wa subele ditšhomi wa nokgwetša o itla ke bodutu wa o dula ka lapeng le lengwe o tla bo kgwatha tše dikgolo ka mošate di dula ka ga rena ba tla re latelela ga ba re nyaka ba tla re latelela ngwanana ke se ke swanetse go go botla o kgaogane le ditšhomi ka gore re bone mašoba matšetšia ba rata madila ba be ba dietše ke banna ba rata madila napile le bophelo e sebe lona monna ga a tsena a tekateka le wena o a tekateka e ka sebe lona ngwanaka ka mošate re dula ka gae ke a leboga moswara malaka Kgopela koša ya pleasure my selector ke kgopela koša ya pleasure kgopela koša ya pleasure ba tswe ka yona re ba felegetše ka yona my selector ya koša ya pleasure re feletše ba ka mošate a re me ka maoto re ba felegetšeng re ba bontšhe
Riane Boga. Wa gopola wena my selector gore ke gone gore ke bitse ka pele the incredible, the amazing, the powerful, the God-digging hidden beauty and gift, Mrs. Lavi Mohapi Spa. I hope I'm calling the surname very correctly. My selector, Otlafela. How is Otlafela Shwalo? Otlafela Malona. This is the day that the Lord has made. But special greetings to Kapuli the Fanda. Jaka Babuile, that's how to still back at the hospital. So, Radeboha. The Wadi Harita, regular invite 6 months back. I'm shocked because I'm with you. Keep that way long for it, which is as a but most importantly, Rempake always neat. From like Monday to Friday, Monday to Thursday, what kind of soup? I get it like 3 piece. Yes, his office very neat, but most important. Unali butu. Ukakala soup like him, but about house you. Let humble. Obana respect. You have to with respect. Marisa so holo with muji. Even ha hide for with muji. So that is why Harry Greya Pio we invite you. Azan rare. In the name of Jesus, Rahufika. Utironi. Tante Patel, Imam Patel, Levanta Dolga. Rere, Rukuba, Hela Kalusu that the Mujimu Sumuko. The Mutamis fell along that the Muji. You know, how could I invite from Mr. Patel? How would you have I was like, yo. I think a month before I was asked to talk about speaking like, hey, but this is very serious. Weeks before, which song would you like? I'm like, this is very serious. Then I said to my colleague yesterday, waiting, I could tell him, so much healing short, the way I didn't get paid. So, I'm going to Joanna, because of producer Mama. For Mama, okay, Mama, but Mama, your Mama, I will never have a who is in that day, or shall I packet. So, get Joanna, program director. Here, Mr. Packet. And Tiki prepared 1 John 4, verse 9. Hey, he first loved us. Yeah? So, Kiri, Rempaten. The Ratala Mudimu, Okupa Rempaten, and Ratala Mudimu. Because the Ratala Mudimu is easy to forgive. Malaratala Mudimu. Let's pass it. Kama ujao kirata hore na basti biko hore lo kasi hore kilo kuna lingina likamusho. Thank you very much, Miss Lavi Mohapi Spa. Is the name Spa? Ojagabula Steve Biko Academic Hospital.
very important that we mention the fact that she's from Steve Biko Academic Hospital, where you served for 15 years. So, mogale ke bale le go sa tsebo re ka o di amara wa tsebo ke ba ba go go mmereko. Ora ke bona ba ba go go mmereko. A ke tsebo o di eng man. Ke ba ba go go mmereko. Ana ka kwa di directing ka kwa ba so ona la go. Riale boga, thank you very much. Akinya go di aphoso ba ka tla ba mpona molato go bua ke nayo. Batho ba ba ye dilo tshela mola. Ge ba felletse ba nkgwate ke gone gore ke ba thushe. Tšhaba le o bolela ka le batla go molotsipa yana a sape boy. Duma Silela, legendary Kata Namflaje, Elvejai Atrua Namflaje. Azam, the Bijam Yashata Namflaje, Duma Silela, and let them come to the front. But you should be all of all, give us still a minister Prastani, now what about the minister, now I make a motto. Thank you very much, man. Professionalism is part of excellence. I love it, man. I see it, Jamaica. Duma Silela. Batho ka moka ga ratente ke kwala wa bolela mo kena Matsenelo Kgothwane mara pele ga ke ka bolela ne go kgopela gore ka moka ga rena re melele ke tla le botsa gore wa ile emelela re tše a moment of silence anyana go kgopela batho ka moka ba le emeleleng a moment of silence. Ke a leboga le ka dula fase. Ke le bona mo ke le emisha. Ke ka gobane ke tsene dieteng tša monno a phitšeng le mogala tšano go tloga bonnyane ba gagwe mapolomo a le a bona mo
ke one of the business ye le gore mo itlhokeletse ba lapa la gabo motho a phetse le Mogalatšane e le go Mpho Phakwago. So ke ka mokgwa ke nyaka gore ke mo appreciate ka gobane nna ke tsene ditlhakong e šetse le late e šetse a gotse a ena le ditedi a dirile tše dintšhi tše le gore lebile a ke di tsebe mara ke leboga seo Mpho a se bankileng bophelong ba gage ka gore ka metlha mola ke kopanang le Mogalatšane ke tsebile ka Mpho o ka re lebile ke ile ka mo meeta mara sanka ke mo meeta ke ka mokgwa lerato le le gore Mogalatšane a nang le lona go bagotse ba gage ka moka a se nna best man a se nna best friend batho ka moka ba ba phelang le Mogalatšane go bona e le bagotse ba gage ke di best friend tša gage ka moka. So go ba go Mpho re a leboga seo Mpho e nkabileng sona bophelo ba Mogalatšane ebile re leboga se e sa leng sona a re bophelo ba Mogalatšane le tsebeng gore image ya Mpho mo bophelong ba Mogalatšane e sa le alive and a bona gore e ka tsoga e changile tša gore matseleng o fitlhile goba tša gore kgaogelo o fitlhile e ka se tsoge e erasite ke sa ele le too much nna le Mogalatšane re thomile go kopana goba re thomile go ba bagotse via Facebook ke ipotšiša yeah, there's a common nyana ya Facebook e se ka elela too much mo yona mara ga ka se le botse le mpitšeng gape ke tle ke hlatholleng Mogalatšane re thomile go ba di-friends around 2009 Facebook re sa kopane for around 3 years re thomile go kopana around 2011 2012 ke mo re thomile go phela leeto la rena ra le thoma se nka le botšang ka Mogalatšane ke gore o rata batho a rata batho colleague ya gage e be eme mo o boletse point e nngwe ke motho o rata Diamond Walk if o tseba Diamond Walk Mogalatšane o rata dilo tše di botse e ke ra gore Diamond Walk ke ra gore o rata dilo tše di botse and o rata go apara botse ke rile ke thoma go kopana le yena ka re ke tlo kgona gona mo ka re nna ke mo e thatela gore ka mo mare ba starta e bonela e ka re ka sefana le ya Diamond Walk ke no topa then ke kgona go phela mara a thoma go ntšhentšha a nthuta go apara o plan rekela rola ya go tloša di-stains tša mapae mo suting ka e lebelela ka re ga botse nna ke iša kae ntho ene ke tšhaba go motša ke re mona ke tlo iša kae ntho fitlha ke dibia ke a di lebelela ke re ono sefane one take ono bale a fitlha o nsendela message a re nna ke tlo tsamaya le motho a diaparo di ne mapae ntse ke o reketse yona o fela o tloša mapae mo godimo ka yona Mogalatšane ke motho wa rata Modimo se nna se kopantšhitše nna le Mogalatšane ke gore o rata kereke tše re di tsenang tše kgethwa tša Sione ka bobedi ka tšona go ka bolela ka mpe ga tšona o ena le nna le Mogalatšane jwale re tlo fapane rata kereke and o rata dikereke tša batho ka moka o ba rata go ya Lutere ka lebaka la Mpho ke motho e le gore o rata dikereke ka moka as long as dikereke tša batho di dira nnete ke motho e le gore o rata nnete a ke rate go elela kudu se nka go tlogelang ka sona le Mrs. Phahlele gore go ka nkwa ke re Lebo o mpethe ka club a e sa le Lebo go nna ke Mrs. Phahlele ka gore wo mogolo mo go nna o santse ke mo hlomphe jwale ka ge ke go hlompha ke leboga se ke se bonang mo seo se dirileng le Lebo sorry Mrs. Phahlele seo se dirileng le Mrs. Phahlele ke tše dingwe tše le gore 7 or 8 years ago pele a ka kopana le Lebo
o ba phela re matseleng forogo e ngwe le ngwe le bile ke thoma mo bluetooth a re matseleng ke gotse gape a ke tšhaba le go ya gae mme la dikua gae e dio fitlha gore sa dukana a ke sa dio kgona le go dio robala ke dio ya forogo e re manthapamo ke a boa ka re forogo ya e tlo robala ba tlo re nkabe mosadi a re diela temo so ke tše dingwe tše le gore re be re di rapediša nna le yena tsele ya rena le letong la rena la semoya di-vacationeng tša rena ga e tla thoma go tlogela meladi go ya vacation ya rena ya semoya meladi a lla a re mogaletšana o sa ya le nna moria a re awa ya le matseleng ka kgwetša ke kwa botlhoko ka re o ba tsamaya a rata go tsamaya le meladi ba ya moria wala re ke thoma go tsamaya le matseleng wala ke sa tseba gore ka gore mrs mphatlhele o fitlhile ke tlo kgona go mo kgopela ka re monna nkaphe moria ba tla dumelana ga gona mo ka mo kgopelelang gore ke le yena ka re wa tseba gore nna le ditlapo a re ge nkaya ke tsaya ke teng o tla no ntuma ke ile ke teng ka se go kgopele gore nkgape se ke rata go le tlogela ka sona ke verse ke Psalm 86 verse 11 e re morena nthute tsela ya gago e sepele ko go botegetše pelo ya ka o e tlemaganye le go boifa leina la gago ye nngwe verse ke bakuranta wa mathomo verse 7 e bolela ka dineo tša lenyalo e re go kaone mosadi o mongwe le o mongwe a ka kgetha monna wa gage goba monna o mongwe le o mongwe a ka kgetha mosadi wa gage gore go tloge go tswa mo lefaseng jalo o berekile o kgethile mrs mphatlhela wa gago ke tla fetišetša marapo go mogolo wake e le go monareng ka gore a le botsatse nna motho wa go bolela pele ga batho ga se nna motho wa go ema pele ga batho ba bantši ba ka ipodiša gore na goreng ke thoma ke letsa diarepa ka gore nna diarepa di thoba matswana ebile ga botse molaetša wa ka mo ke nna le ke be ke gomise wena ke tla go tlo wena ke gomise wena e re ke tše sebaka se ke dimeiše enkatulo ye baruti ba kereke e kgethwa batho ka moka go tla mafapeng a go fapana-fapana bakgotsi baagišani colleagues all the distinguished guests ba ba leng mo today. It's an honor and a privilege gore ke tle ke pele gore ka today ke lo moina le thumatsi ke tla mafapeng a reshu a bana re kwa fa se ka ngwatsang ka mama tlhola ile modudi wa dutseng box 1 ba ba tswa box 1 ba tla itseba thaba sio la mama golo o ga mo tsimola o fara fa leke ke thaba se bo njalo boa bona bo ntse mo khala ba ke bisesho e la pasona mana ile ke lo ba fela ba moreta ba rialo ka ta go matšatši ka ta go batho ke di bedishe batswadi ba mogala bo le ba bo mosako ba ditšeng mo ba ba botsana le kgolo le ke tla ke ba di bedishe ke se ne ke tabeng re nka bolela ka go mogale ga go se be ke tlhoka e ka kgonagala ka bolela ka ela go fitlha go sasa ra re fitlhile go sasa re sa ke re tšhaiše ra tswela pele ra bolela ka mogala e la re ka se fetše
ke tlo kgopela go ba mokopana ka mokgong ka kgonang ka gona jale ke ge ke boletse ga sena motho wa go maphela ga batho nna le o mogale o kopane o na le gate shile mola batho ba ba yasaneng ba e bona mola ba ke welcome gate ka sure ka nako ja dikopano ge berile go kgopela merapeng kopane le mogale mola le ge e le gore o be a sa go ja dijo tsa boa sione ka batho ba ya tseba re boa sione go jwa cabbage le go browse o be a fela a le jogela ka nako ya go ja a re ga e jwa le makgwele kwa Stibiko a tlile KFC a ya e jala koloi ke ile ka mmotsa ka mara mokgotsi gape o e dirang a siona o fela a re go nna re o mpitsa kgaoge a re kgaoge gape nna ke tswa Pitori ke koša go ya ka metlha eo a ke re batho bešo ke ka lathabo le legolo go emapele go lena ke tlo šaetša polelo ga se gore ke napele ke e tseba ga kalo mogale o dirile gore ke komane o mmazileng o be a bolela ka mmazileng e ke na le ena a se o ke ra gore wa sebana ge mmazileng a na le ena o bolela ka nna gore ga botse nna le mmazileng re tsebane even before re ka kopana matsatsi a mabedi a go fitlha goba go thoma magale maloba mola kwa morago mogale banna ge re ka dilo fa sena bolela ka re ka se fetse ke motho o ke tla re wa makatša ke thoma go bona motho wa go makatša o ile a mfetša ke le drop out ke tša sephiri mara le sekara ke ya sekolong a kere ke saya o kerile ke le drop out a re go nna re mokgotsi nna gape a o tlo phela-phela le nna o sa ya sekolong ka rana dilo tša dithuto a selo jaaka nna bana re re ke bona bana dikgomo ya tšhaya a re nix a e kgonagale ke nnete o ile a tšea karolo goba a nregisterela sekolo ke tsena sekolo a nthuša mo go kgonagalang go gongwe ke fela ke tlhaetša ka gore ke selela ka gabane la go dutla nako tse ke go fela re kgotla go seka e dirile so kere mogale gape nnabele a ke sa kgone ebile ke ngala ke dithuto le ke tlagang ko wena o tsentšhe ka ra dithuto tse a ke itsee a re go nnara go kgonagala ke no re ke dithuto kwa šetse go nare no sa mo registera boe bophelo go tswele pele e le gore yalo ke nona gore e re ka bolela ka mogale taba tsa go ditšhe too much mara fela ke a le lebogiša mogale le se le go ka mokgabo lo fela ke nnete ya go thatafatša sione o tlo rega ena lona a dutšeng ka ko ba fela ba re gonna ba re gago le wena o thatafatša sione e re gonna ka tse dingwe tsa mabaka a bokereka ba re ke thatafatša sione ka gore ntho ngwe le ke nyaka go dira ke nyaka go dira ka tsela ya sione ba re ke a ithatafatša mara ga gona taba ke a le lebogiša segolo thata ebile ke thabela gore ile ge re kopana ra kopantšhwa ke ra go ba ra kopana ntlo kgethwa ba motse kgethwa thabasione ra phuthana ra tshwarana wa ba jwale ka motho wa dirona o bile jwale ka a brother o bile jwale ka a mentor to name ka taba e fitlhana go epele too much therefore e be ke tlo motlogella go na le buka shile mola go ka wa emala mola go Proverbs 8 mola ya mala 18 mola ke tlo bona lo o a jere mogotsi ya ka gore o tla ba boima mo ba le tsa go communicate le mogale ka ba tla ba go baya mama baya bana ya face e re bona la mona e bolela ka e nna ke mama mosadi wa monna wa ka go tsa mosadi wa setlaga a re mosadi go bolela ka capability ya mosadi o sona le ka ka bana ka go bona ke mama wa ka go tsa mosadi wa setlaga e bile gape re tswa pele e re yena mosadi o tswa ke mpho o feta ga o tla le silibere e bile a gona silibere yeo e ka tloga ile ba betwa le mosadi wa go sona le yena so re tlo bona ge tsamaya re ketemaka kwa fase kwa Matthew shile mola 18:20 mola e bolela ka segwera go ba setswalela sa batho ge ba kopane ba kopane motse mokgethwa o tshwana le ge nna le mmale le kopana e le gore yalo batho bešo nna ena shemfola re ya mpalela e le gore ge mpalela re kare e ke fetsa ke tlaleledi ke fela ke re o sebetsi o mogolo
waswanelwa Wapere maseka waswanelwa Baruti ba khopela choir ya VUT ZCC SF. Baruti ba khopela choir to ka banche ka mogol ka khona ke bona ka ra le afelela abaya itla le tobina le dinele baruti abato Manga
Are yang saya kata orang Cina mengau. Jadi muda murah moya muketa. Itu mana aku kamu reale boga. Itu saya cakap corner kata isyarat orang. Mengau orang warna Jesus Christ apa boleh masih sama moya muketa. Ali jalwa salam kali nala Jesus Christ. Amin. Ariane boga baruti bagre gefe toi ya bagalali di sebelah limudi mushe mulimu ali tepile warga medero ngale nakabuka ali touche ali shireleti jibuka mkali na bala benago li fisele bafile beje bora Bonjour. Nana kala skobas ka kala shaka kubuga. Bonjour. Wa nomo kesentetse wa ampasel. Wana mo mabunga to se mawale. Ditleva ko ta bolela le morwake le makoti wa ka. Comment tu es? On te le demande. Now on se va ore. Tabataka ke se ke ya karula. Ke dira pa. O ko pala ore. O. Makoti wa ka. Musara bo. Kau hore ya majeli, dumlet majeli ya ba. Hore. Male. Oku mkhumali. Kama fate ngama tele. Esibanga yikota. Awu ja kumuswa. Ata area pele kau amshate. Kau arah mafata matele ya pia mashakun. Atwamle kau amajedi. Rebatwa mashakun. Bakutia kau se. Otwa. Walma. Brother te. Ya olepo. Formato kau ya kau amatala. Sabas. Lukunde. Kuteri anyama hele. Wale. Rela bam shatere. Sore ori. Kama chige ba. Wa! 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 Oh, tona ni kema ori. Ana pa. Ana sabi, ana watu, asabi kwa, amra, rara, upunyo wana. Kwa mwesido kwa zadalele, kila la South Africa barikio tele. Macheni ba. Nukole kama shutu mkuro. Aha. Saramara akina manchi kwa matala kwa mbanze kawore ka bu mwejeya ile kahata kama otwana oto saramara ko spanch habe akina ko da usnya mwikalele Waro ole maguru dawale malaka foro. Sanjoro ko mera magala me. Farmala sanjoro mera waane. Apo wala wo ba. Ai wale.
Alright, my selectors, kama tuko na fena sepila, haka sepila fena, kama mtata. Ele mopeli, arki mopeli. Ibule laki, tabi ibule laki mamsuto. Arki mamsuto, arki mopeli. Let's go shai. Ya sawa kiso tayari ni kama. Au akas. Hai, yes yo. Yes yo. Yes yo. Usaida bure no tuna nolida. Let's do that, huh? Sure, let's go to the let's go. Awan tshwanela gore ke eme ka nako gobane mošate o šetse o boletile baruti ba kere morago o fela ba taba ya mohuto o mongwe gobane rena mogabo rena mo gamphatlhela ke leša ka mašobane re ba ka morago ga mošate gore mošate ka tlhompho e kgolo le moikokobedi kgomo e tšhou ya marumo le go mogalatšane ya makedi morwaro swara marapo o karo nyakile go thipogata sepe gobane ba mošate-šate wa makedi ke ona e lego gore re swanetše gore re gate ka ga ona ma gore na o boletše tšhou ya gago ke a e bona mogaleng ma gore na o boletše a re ehle o ma gorena wa ka mošate wa ka difokete ditelele
o bola ke magore na re moshumagadi wa mošatese ga e sepele ditrateng o dula ka gae batho ba molatelela ka gae lwana kgomotšhou ya marumo ge re go bona lephašo le molato gobane ba ba gapa molato wa itlogela molato wo moato ba hlabirwa ke mogwala rena re tlile ka dilo tse le gore ke tša mphato wa rena wa magalo wa maila go fengwa jwale se segolelo re ka re nako še ke itšhabile be ke taporosa ke dintšintšintši ka re kgemagemaneo ya gago o dutšego le yona mowe le bašomphegi ba ba loka mokhwi le baema bohlokwa-hlokwa ke a ba bona ka mogare ga tente ye khwi ye botse ya monyadi wa kore ke be ke tlo bolela mara fela šeke moya o ile wa theoga ka baka la re ke lebeletse bona le mogaladi wa mosulu ka mogare ga rena kgotsamelelena e ke lebelela ka mo ke bona dilatšhwana ditsatlana dipuapua tša mathari dikele gore le kgono le santole ditlile mogadiniša ka mašomane ke pedi dišale kgotsamelelena gape rena le masogana matelele a maleke mo ande ba tseba sekgowa kgwasela sa kgale sa selatini e se ba go kgwase sa matšatši a sa difou kgotswebelelena magorena o mo kwele o sopotse ka baka la gore o dile royal education ga dia tšetaono ba re diale jore re swara mola o ka diale kgotswebelelena swara marapa o ya go hlagola se go tlhoka šimong ke hlagotse morware šala go fele metla ga botse le hlomphe magorena ngwetši e tseba gore mago yona o a hlomphiwa ka ge magorena nga kgoši ya mo tosing ya matšedi a dibata e boletše molaing jona molao molaile kana o swantse gore a phele o tsenele ka gare ka pelo a gagwe a phela ka yona melaoela wa bofile go yona gobane motho a laiwa e taya kgotsa e beleleng ke a leboga boswara morapo sekesesema ba re go le
ya le tlameisha ka moka setšhaba sa modimo ka leina la Jesu ka le tlameisha re le mošato wa matšedi re re badumase go ka šiawe ke se le amogeleng ke makhura bophelo ra fetšang se re ka košo ke tlameše program director o se dirišisase ke tlo gore a se mampilina la gago le sereto re tla re ko wena morago Malah kau tamisha. Luar waktu karena bahasa tu bahasa kita punya matu. Luar macam ini. Luar lagi tu orang yang persoalan ini. Itu kamau asa juga. Waktu bahasa cepat balik. Resha ini je. Marahin tawa. Ada luar kata mutare. Kita lukis. Luar itu. Wah mungkin perlu pada melihat. Kino lupo no kino apala ke faila alfata kino wa roro mundo anyalang kamu merao ero malacha wana beshun musipiri sisasi kerese iskaga jana wa ogare ape ka khala rufila ke ino wata ware iskaga isha mshupane komendo kholo cha matala raeleta lagi le mo ino wata ware ke no isaba ka dilo iskaga chatele Vale, mila lube, mila lagi semua o wajar ni yang usahanya yang aku mau poin, di sini mau pilih seretona. Kita wasatan. Mual di satan. Perlu program macam ini di sana. Alele buis, munaka. Dari over kilo ni nyalo kita mau dore. Kita ini sebab apa tuh bawa ini? Orang orang nak kita pura kita. Kita bilang orang relevoga kalau cerita macam mana kita boleh macam ini. Wale wegunonya ka ono fentonanya na kino via something yolo ringi wonu kabari. Maybe I can say maybe it was a misconception or maybe to correct an error that was committed. I don't know if it was intentional or maybe by the really obliviously so. But anyhow, either here or there, I have to just maybe correct it. Ngeri genso. Khe kabzi bileri no shima mal shatad. Shatadi moge marai. Khe le marai konar felari konar lojeri dijanga kasagai. So misconception ni maybe kita vela oloring. Repela mapoin kudu. Rafala re jal culture ma hoing Rafala re le bala mo ga ere re ka ba Shatadi kheuti le ga e umsadi wa barakiwa wa fasadi jeja ore manicure pedicure extension ni dia ini adiberekum extension ya ota no fa pondo wa fa dugwale wa ya basadi arara wa ya basadi o pila matsapa no ro pila ini o lo basadi wa dula basadi ba geno ba tlo go bontsha go di tsamalwa vale ya hore o rwata after me beta bela o re ka expectory ka re go dishitwa ga boteng lo be di diwa so e tamo bona go plus ga boteng mosadi a shu ino ba ra ke tsele mara le ke nya go le correct a ke re ke nya go elela kudu go yona o go le tsa wa kwa ai Shatadi kwa ga go le tsa na matla lo se wa tse ba re bera ga bua alright kam go ke dileng re ke bulitse mosebedi thati gore ga ke nya go tsia telele ga ke nya ke o kokona na kwa gago ke tlo no ela tswa ka leleme e no batla ba gore a manshar nao re le matšedi di batla lo gono re thabile gudugudu mogala wa borena mogala jana o re tlišeditše ngwetši ene re a thaba ra mo amogela ge re le matšedi di batla kwana ke tsebe go na le ge e šetse re lebeletše mangwalo a makgethwa go na le scripture se sengwe ke fela ke se ratanyana
Kakwa Kurante wa Matomo 13, I think it's from verse 4 to verse 8. Kare, Magale, Agishimami wena fela, Kishima Malam Raja. In your marriage, there's a point in life where Lord, you have to sit down and ask yourself the question, what is love? And I don't think or anybody here can get the true definition of love without first consulting the Bible, the Holy Bible. The Bible clearly says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not proud. It does not honor. It does not honor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Yeah, I think if okadula fase like iputhisha kwaze kamanyalo obuyima mara ona lena go ngolo rutile mosadi ya gago wena o putsa olore maybe ke no fantwe one ya olore wa probably easily angered agotena. From right there you should make a point ya olore. That is not the true definition of love. All those things I'm not only saying worry. Love should only apply to a 12 age. Love is also outside of marriage. Love still applies. So, with that being said, you know, Mahalachan, Lelo Ramache, Raule Busha, Halabarishu, or Kishan wage, Ntolo rings until the radio or Lechia Pudimu, Limia Pele, Karaona Lumutolo, Tokonosama Tatalina Catalimudimu. And the most important thing for Shatari, Ratamana, Topamana, Male. Bible learn to love your wife. Because although 192 colors carry each and every day, but beside that, learn to love your wife. Musukitishitani. Kitia lopola poro. Kerasbat ahomu. Homu bulaya hopu. Hoshibar bulaya homu. Surubori shelsi shekwa marute. Sabata homu. Sheveshe. Selector, Mafia. Pero compra el barrio, con lo cual es lo
That other Wednesday afternoon, I took to apartment in here, Milnerton beachfront apartments. I don't know what I for 6 hours but a class meeting where I had. They say, I'm kneeling now. One hour can start. One of us say, no, classmate, really so professional in horticulture. The horticulture is Kamoka. Maraugarkin next thinking one para the overall Western Cape. Baba para the Sutu, para the Kwai. I can understand. Either way, it's not a problem in Para. Lena, about trend today, my love. More, there are many marathon hiking. Mochago. The Mana Mandela, Rebita the late. I get, oh, I'm a plumber. I get. Nevarile Varanagi Marathon back in the days for 2003 and I had a technical Victoria. Baika classing Munava Periski Paselasa and a valley Nolubi Magavani Nerlena scientific Corsica English and Africans half and half. One more last week come. Okay, one more board. Or I ultim said I already canto. Why one? No, Mara, Ralevo, Marin, Ralevo, Rasway, Janet, and Trish. No, just like Crystal Lube said, Cafe's yet last one, horticulture is a patient career. You plant a seed in the ground and you wait. You do everything right, and then you hope for the best outcome. Again, you invested in yourself in Marin. Wama chepi and rentero telayola or join little one technical essay. Now when a technical essay to Laval Romela technical Pretoria. I generally never the tapa plastic. I got Renokusha $10 and laboratory ranka. So another Moho road. My blomo as a special occasion. It's a way of life for Rena. Without us, you don't have Valentine. Without us, you don't have a pitch to play cricket or soccer, pirates. Without us, balloon. And understand, the number of salad. Without us, our owner, the leafy salad and the herbs. So program director, Copel of Fishes, as a bomb. I don't know about the MPA Scorpio. It is safe. Occupation permission or Ralevoa, Kimachachi, Kime, Kikamo, Kitabo, Musarametu Tamaile, Rapeton Skolo, and then Wanamandela Makale, Olodimo, Awa. The other time when I'm a bloma. When I beg us for it, when I walk home, or other I'm a blomo to the orne, or other Legua, very big time. Guamo, sheep. I would say this part is one of the most important parts of going to change the trade of our traditional culture. Between 1994 and 1998,
abuti a re sane or gaudi tafoleng tsa rena re tšheleng seko tšididisi seo sa ba se bitša sparkling wine ba se champagne ba se bitša sparkling wine whether se na le alcohol se non-alcoholic a re tšheleng thomo ke wa the new beginning ya lapa le lamkgatlhelen mogamolo wa rena wa bobedi re o dedicatela to meladi le ngwato for go dišetša lesogana le kgono le re kopantšeng mo mogamolo wa rena wa boraro ke wa go balakaletša magatse le matlhogonolo mo ba yang mo leeto le le thomileng ba yang ka lona pele to the new beginning. To the parents, thank you to Miladi and Watu. In the journey ahead, the blessings and blessings and blessings. Shuma dilo mmogo ka mo thusanang go sega keke eo segang e le sesupo sa gore netefatsa gore masela la bogale ke a aina masela la bogale ke a hlatswa ka bala di-instructions ga botse amile bana ga bale bontšha gore kgoši ya retwa ya phaphathwa e beelwa ka thoko nako ya ba ya yone mošato mogolo e re reply by the crew a na le mo mosegare meleko le metswalle yaka batswadi baka my brothers and sisters the ex-colleagues jaka tsa Steve Biko Academic Hospital and that's my present employer colleagues Valley University of Technology. Hey, that's a good deal. So, Popola, thank you very lonely. Actually, my mama has come to the bedroom. I will move. Mautunga bed and mal I na gui. Mala. Mama, I scum tell up to Papa or put it in your so ya velore a ke kopana le lebo mamphatlele shatane re kopana Facebook so ga re ntse re bolla today ke go just na sa ke go ja lebo ja mara ke ile ke go ja lebo ka COVID ga e fela re tla nyala bueno man khafela wa o sa pula ro ya ro nya la jwa ya go pula le ga ke tlo tsa mo ga e le go o tlo bolediša le batswadi gore re nyaka go bja date ka nako e le sente le sena le yona ka tsapa modimo ka re mara tšhalete tlatsa ene tšhalete ya tla modimo a re diela mogao re ntse re rapela re a re dira event a re re gore re na le tšhelete re modimo re kgontšhe mo re kgonang o dira event a gore ke nyaka go phala motho o mongwe o phethagatša morero wa manyeloi so o lebo mamphatlhele ke straight talk e ya go ke e awa ke aowa ga a ra ke ya ke tloa e nyaka mara ntho e ke ratang ka yona le pelo e botse and o kgona go adjusta go di-situations ka moka ke ngwanyana wa Pretoria a ka no ba ita wa matsala mara ntho a gabo ke ya Pretoria mara ntho e ke ratang ka yona ka nkare motho aka ke dumile maotwana re mamelodi ko tene po morora ka maotwana a wa re change di-amiri ra apara di-holster a re kitla mamelodi ke di notice gore batho ba
Kuwa kaba jago kaya, rara kama olona. Kakuranda, rawela teng, abu. Berarti kena tak kali. Lepas semua wapi, awak dia mukalla. Lepas semua wapi kau, lepas semua pun cuci kamu kan agak tu. Then kamu na individu sekarang magazine kamu sekarang lewat ini. Uin jam perfect kamu boleh tahu. So, my lovely wife, today ni jadi lagi sini. So, tu mempasel. Karo jele tu lega mara ke budi mo thabasu na vele rena joy kilin kai sa ibaga mina jele mato tam budi sekala rato difile mo kile ona ira maga shu kali wela dizileng morago mo le ya ona budi ma se pele lena ena li la jama tsa pala rukisha sinde re re nyaka re ho pejo re no va ho la khaliso because like hey le shela age be le chara ke mara ko dini di do sha mara ko le diranya ye do lo wes aka do ra ka se bara ndo ai se bu so ai jara ai la ha ba ti so ko bara lena ki mo tomo asa nya kisim maybe directly something choco game animation. Ini hai baru supaya cakap preaching ada kau ini preaching fokus. So my wife Jawarata sekarang lagi baru sama uji ko Facebook gua nona ronje la dishade. Nara uji mu uji kamu pun nerunya kakawan. Uji ni injeri di frena. Actually this service provider ni preacher wae. Over la mampasela na kule na ni behind the scene ka kale so yana na wala ni the all the service providers ena ki transfer ba so ki kamore no ona muri mar chusha enya la na la ba kamu kona re la ka sakawa musha ya lebo